Iboka sana mutagerio Weru TV ntuku inge kiume kinge twetena mbere na mbango jojo murimi icaruruku ntuku naro tugategera mantu thegi kana kithomo kege urimi bwa mburi nkuri mutagerio Weru TV wiga wa mburi ukathukania kanyama choma tiu ntuku chethigu nkore kandira kwena sherehe ingi ntuku narua tukagwatanira na murimi bwana Rayford Kimathi atuthomithie mantu thegi urimi bwa mburi ugeta kuraja. Haye bwana Kimathi. Ntizira gucerera. Wega karibu. Habari yako? Nembega. Inkumenya naro tukathoma urimo wa mburi. Nipo kudoma. Tutambike kigone. Tudiukone. Sawa? Tozo nio bigo bya kubya mburi. Nio kigo kya mburi kiri. Tutonye. Uka tutonye. Tone uri ikari. Ya inkona rore thindi. Ona sio buti atari na mbali. Bwana Rayford Kimathi. Nkuona uranje kwithongi na nkuona nyamo cia tari. Na uri thongi. Ombo mbere imo themba zuko zo mburi nacho. Mburi irande na jua irande nditie ndi na togen. Ndina togen ta inya. Ndina alfaid. Taidatu. Okay. Na ndenge ta inya jio. Riu ko ure nditie ta mburi ta 15 ubu. Cyo mo cia tari rawe nacho. Ndio nditie. Na ndi bwana Kimathi ri. Wambiririe na mburi ngana kiri urimi bwaku kiambire wambiririe na. Ndambiririe na mburi mpalika jiere. Ijere. Jiere. No mwango kinya nyamu 15 yozo. Na ndenge imwe. Na ndenge imwe. Icho wambiririe acho. Nijo ndambiririe najio. Na nyamu jo kurite mbechi. Wambiririe na mbechi ngana ki kawika kaku. Ndagurite mburi wira tu kitu tangiri date. Cho ithatu au imwe ngiri 10 weja wichiarithania ndeja ndajiarithania na ndita iwe na mburi 15 nda ino ndi na mburi 15 na uri thibo bwaku bwa mburi kithomo giki ina umire nakio ni mtu mwa ndomiririe mutaalamu mune wa ndomiririe already bwa mburi ndona ni bwega na ni rahisi kuredia nkirukia ng'ombe na mburi ni ndetagira faida mbega kulingana na ro itete ngugi uri muona ati kuma guthomithia kithomo igona ndona mburi na faida mbega onto na ndina mburi kama ta 5 na mburi ndutari ta 4 kuna kuona guntu kwenu imajani yake na kaoa Riu nikio thurire mume urimbo ndona ndaduro already bwa mburi onto ni bodo na nimbona akanyamu kibu ko ibu bodo ke bobonge ne bubu bodo kinkirukia bwa ng'ombe ndona ka bandidi mburi bwana Kim yes na ndio ninde ndombitithie mutaratara uri umenyerere ka mbari kaka kuna kathengi kale wezire ako monge kinya ya kuona kabecha ndejile na mpalika iroji akwa jile na ndenge yakwa ji size ya mieli ta 3 ndeja ndairedia mieli mugwanja jia kinyara ya okula ndaibandiria ojijili ngai aitedia ya jiara obubwega riu na ni kamagambori na ndiko ndenge oira noyo mbandiragie nayo na ndembe wete itiangaratana yozo chire makugwiteria rirega gutumira ndenge ore kana to thithaia na ndikendona ichikondera gwiteria rirega mburi ira ndejire nayo ndenge irajiara twana ntibandagiria nayo kairi nonto utuga ni gwicoka gaicoka gaikinanyi inanyia riko guthu ni gatuceragiria ndenge ngingeni tofauti etino ijiere ino na rero kuthura ndenge irio kuciari ukubandithia nio ujukaia ndege o kienyeji ali ni ndenge ria tukumenya ni ndenge humanity na mburi ta ino jia togen kana jamani alfaidi utugwita kabandiri nayo tinde ngogureja leja na ogu ko na nde rira kugwira murimi rira kubandithia kana rira kuchenchania yani kuchenchania ndenge gwintu kemana muno lakini wije ndengere kuguthithia bora kuchenchania ndenge ndi gintu kiega muno ntu wamba kubandiria nele ijielo onayo igacoka ikinyiaga kana ya rurijo rukadira
imbi weza mbuli chaku kana murerete twacho chirera nambi mbuli ya kwandiragia na gintu ta midada mirembu nigumo tutiriragia onto negitageria eu negitageria ko chwaga bya kore bire bire taereria bya bikareta mbuli ikaruteria wega kwina die ringi twita kaindira kaindira na niko kala tuone twandite haria unyumya ingo kona role kaindira mitu bweza mitu na one tu soka tukarumia gintu ta ndele miu no tubwe kulingana ntu bwa kongereria na shumbi tukaka na gintu teiga tukagura tukaiga ugiga cuna kiri kwa mutu cwa kumburi mburi nato menya irenda kana nato mithima mutu cwa kukamenya irenda cungana u mburi tumirumagia kulingana na buria ikuruteria gwatwika ni kuruteria ringi gatumiungagira mutu gintu ta kilo tukamirumia yendelea kuingia tukongaongera mutu tubwa kuruteri ikaruteria na njira mbega na nitukamaga gintu ta kilo either 20 onto kama mburi 5 na ndio gore mburi kiogo jukaye ni urimi biashara te mburi chaku kana uri thubwa kubwa mburi ujukaye bwe mbiki ugo ni ndendagia mburi onto bwa biashara ipengine no mbendie mburi neria tale undendia nkona mbesa na ndipo na Kim unikwenda kwambiria uri mbwa mburi kabali kama mtoko gampenderia mbetsinga gapalika kaua ngakwenderia ngiri 12 yu wake akaranko kama kena mbeta woni na nkunda kalia kale na mburi eungo kama nene ngakwenderia ngiri 15 icho mbere mbetira umba yani no faida yakuna ndina we thiro kairago uri oncheza ngiri 15 ewe okamwa wana Kim ugo mpenderia naye kaburi lakini ndingenda kumenya mathina jara goyo murimi ukurukaira muno kiri uri mbwa kubamburi kadina kale ambomba mbirwa nkionaga limomenya ria ni riuraga ikabidi nkadi kugula ria riu dina tewe mwene mbonaga limwe na mburi nkadiki mburi ewe kauma kalia ndendia nkadinga sedia ria kagula ria nja yani na kaukange na koigaku kadina kangi nako mbonaga nonga mburi ikeja kwajwa ipengine ntina mbesa ndambo kugwata mburi ya unkendia nkadinga migula ndawa igatedeka mirimo ere sumburaga amburi nireko mirimo ere sumbura amburi muno ni gintu ta mpio ukethera mburi ni gutitima uoke dada ingi kana ina mburi ni kugya njoka ipengine no gankadi gintu ta chemist nkagura ndawa keja nkamikundia ikabu karagia nande mburi ciaku meimbize mburi ta wetherota kimete akiria mburi ciaku gutethagia ate ungi mburi no jiaho ni jinteragia na gintu ta dumu ndarutange kila marigunta mabu kuona dumu nio imboreo ni mboleo nio twitaga mboleo na kina umeta thumu kina jojo dumu ojo kemboreo kuna kamikira munda tamarigunta mamo kuona kana nkadinkanda nayo tupoka twakwa nkalijaga unkona uru ni mburi ni guntedia ikerwa ina faida takau ku mbure eze mburi ri ni thaina tofauti na mbure inge ng'ombe mbure ya mburi kwaisa ni mbega muno kulingana ontu ni kalaga gintu ta mudetuni tambula inya kwa guno metomele kagita kakega kwa gudu myamburi ni no tuwere best na ndi bwana Kim mbira kabore igotethagia kali igotethagia murume imbingi ona mburi ekuno ni kureta faida mburi ino yakwa ni jinteregia daingi ona kuria kanyama mtoko pira kwa kanyama urugite daino katugetera tukone ko kejo kado kangi ukirumanyama kanyama ni kaladilile ona gintu ta muguta ni turudaga wauna tukana miendia ontu baba tumaira tu paka ndi kurura iratu kwa guona miguta ni tuteragiria muno
ikampaga faida kauo nako na ndibwaga sana mutegeri Oweru TV tukuthikiria gicunji kia mbere lakini tatureta kuroja nataka urimbu burarikia notete na mbere kuthoma ntegi urimbu wa mburi na itucokere tenda ikite kuraja twina mutaaramu wa urimbu wa mburi uketa kuraja Ipoka sana mutegeri Oweru TV tugucokera kaire tutana mbere na mubango joja murimi cararuku gethigira ati nukari au tweterete tutana mbere kuthomo kithomo kegie urimi bu bamburi na tuka kithomo kana mtuthomi butimba kurigiria gothithia urimi kwa urimi buthia mtu mwithi uthomi na tuthomi mtu mukuru mwekuru mwari na kila mtu dai tukwatanirite na mutaaramu wege urimi bu bamburi bwana Gilbert Kubai abale kunchamba kabana ko iboga sana ntubo kwana kanya gakega kweza kwaranire na tunekendo ka tuthomithia mantu zegie urimi we bamburi tukwaranirie na bwana Kimathi na kumbira manza mengi zegie urimi we no rambiririe bwana Gilbert ndingenda twambirie urimi we bamburi uni kwenda kwambira urimi bamburi kambiria na number 1 no batikwirwo kimenyaga moronto waku gikurithia gikurima urimi wa mburi kantu gatulima urimi wa mburi urimi wa mburi ko lima gwatika ntu bauga bura ntu bauga kaba kwenda kurithia nitontu kurithi guti mtu atirithia lakini ndawe ta kulima no mwanko ulime wena moronto fulani na moronto waku amba kwenda kwenda kulima tontu wa biashara woro ko ni kulima urimi wa mburi number 1 no mwanka withirwe wena kioneki nya tuga mtu atumba kurithia ngugi no iri kwate na kioneki no mwanka withirwe wena kioneki na nikenda kioneki giki giaku we uri gitumi gya kuona ati no urimi wa mburi niki gitumi Uni kiambiria urimi wa mburi ndonire wega mbambiri tontu bwa kwenderia ya mburi 1 iria ya mburi ni gintu kiendetwo ni antu ni ndawa number 2 mburi ni endeka muno tontu tweta mothoni ni metu matwitaga tutumagira mburi weta ki mburi gakunenkera mbolea na guti gintu guti mbolea ngio kimbo compare na mbolea ya mburi gutimbo compare mbolea ya ng'ombe mbolea ya shungula mbolea gintu kingine ya mburi tontu ono kanda na mbolea yaku sukuma yaku wena mbolea ya mburi sukuma ukona nembega utegutinda kuri fertilizer nyingi utegutinda kuri ndawa nyingi nitontu already ndawa mbolea idagwa ina ndawa yayo mwene kiwolo ko ni kuluta isunsizie komi tontu tia Cristiano mangato bita isunsizie komi muno tene antu balutaga onankinya nandi antu balutaga mburi kogu mburi no kwane gintu important idakaire twena jote ne jaguraga idakaje ogaga mtu akiuga ngurite kira kana mburi 10 mburi 2 kana mburi 5 Bwana Gilbert gwigo gututariria ore muntu abati kwambiria urimi bo bamburi imbingi umbotuma mburi atwika muchore omurimi number 1 tuga rorukiri wa ukira ukenda no kwenda kuriria mburi no mwanka mburi yaku etwike ni gukumenya menya utumba kwenda muntu ati kwendete koguo na tuga murimi wa mburi no mwanka ono agite atia atwike no endete mburi eno number 3 mburi no mwanka nayo etwike no kuminenkera gintu kekibatie nambira gantonka bera gutemburi eturuteria na gutemburi eteruta majira mamega niburo kamenyera obunka wina mbewu ile ambega menya ndo rite mugunda ni kulima mpempa uswaga mbewu ile ambega koguo na mburi nienda goswe mbewu ile ambega mbewu ile okadio usagule kana ogule kyantu bala na mburi tayu basoke bakunenkere mbewu ile ambega nikenda igita lia ukatwika wina malie wina elio kwenda umba kuruteria liringi na elia liega tontu kwijijira gitine elia liega yatwika ina thina jiayo mburi twetithie mutaratara jwa kumenyera kabari kakara gakwa kenda gatiara yani uramba ti kumenyera mburi kwa kenda mpambire kuona na ifainda kiyo number 1 inde wagura mburi ubati kugura mburi ina kuma mieri 3 gwitia mpalika mieri 3 gwitia ukagura mburi nini nkulukiogu utumbaga kumenyera kaburi kale nito toro mwaka karengete elia gatika kulikia kuma mieri 3 ukejo akamenyera ukikaejaga ilia no wekaejaga sumbi no wekaejaga rusi no gasoko akamenyera malogoto ntonya mutunge to gwataga mburi no gasoka menyera minyo into ijo no moko imenyere nkinye mieri 12 ndio tukubona mwaka omwe na ki mwaka omwe mburi yaku no yende ndenge au no kadiwire kindenge oira ki mwaka omwe o mwaka omwe ro okaira mpalika kindenge tugane mwaka omwe
gukinya mieri 14 12 to 14 months au ni omba kukwira mburi yaku ugatuika no menyerete wega mburi wite yali kuona ndenge ende mburi no yende ndenge ona ena mieri 8 mieri 9 mieri 10 kulingana bule okumirera ende tuga na mburi eno ni ombe ikire urito ni tonto ni wa mwiri ni tonto mburi no jietu tukulira ntukuni jangirigasha ni mburi igejana twana twiri amtuburi twiri na no mwanka yenda urito munene kwa guno mwanka wone mburi yakwina kirire kwendeka urito bobo abo imbi bothethe yake mburi etede gukamata twana turia na tukende jiara twana twina inya kuna ndi bya kura ukameza bya kura za biko kende mboko ukaba kumenenka iloji na balance diet tonto tuga mburi yakuno mwanka menenkele sumbe antu besirege mburi tunyaluse mburi ni endaga luse mburi ni endaga ilio balanced na ilio ilia ite mbudu kuda ni kugatia ni kugate matemare ikulia otabulia mulimi bigure bokealia na wento ni ndathikirite muno bokena mulimi ni bigure ikwira ati lia jaga ni lia nyali twe nikenda liumba kugwata kiu inde ya wanenkele lia nyali twe na muno muno tuga ona mutaka mba kugura ni nyaki ile yo metwe ya musere kana ya ngano kana ya lia lingi lia tulimbaga huko mburi ni omba gwikana yo ne kamba kuminene ya lose na noteragiria tonto bwa gutuma irio ine jumbo kamatika mwili wega kimburi na ekamba gutetheria kutumilika kwa irio wega kimwili tonto anto nataka kukundia mburi itubati kwirwete kwekundi gwarusi nebate kukundi rusi omurenya na mburi yakwikerwa eyothi ne kamenenka appetite inde gutwika ne kunyorosi ne ndabaina appetite yone yakuria sumbe ne ono mwanka ile sumbe rukiri ne mutuga na commercial feeds ta Poland kana ino jingi brand kana jingi no mburi yaku lakini utikalumie nyingi Bwana Kubai ngataka mwakirozo zwa nyomba itia mburi tia Bwana Kimathi mwakirozo izu sasa turacho batera kwa kimburi okay tuga ndo waka to mwanko tume materials zionde ile very expensive tonto kwe mutese kule dia mbino mwanko odi watule mbau odi ogule miti no tumire ona afcut ne tuga ni mastraps oguno utumiremo ukejoka kanamo obunka umenye mburi yaku kumyakira ntwala kwene security ne tonto security tuga imune ya takulu kulo menye kana kamburi mburi kana kenagwa kageto kulu ne kumba utonya no ile kana kale kana mwambo no yaga tonya ase ona kato tuti kabagiramba muno ne tuga kabantu agu wakirite atukenya ntwala sawa ko guwa kawa nyomba ni kwega na Bwana Kimathi tabu twalite no egita ila jana tuona no nimbone tena kite wega twamoma device na kitu device mbega na nuko no wirwa ni mwega ku mwakirozo no zo tumenya kunyia mirimo kiremburi chabe exactly inde wakiritogu no gutwika gutemirimo imingo kuri wenio mukamirezo zo mburi so zero mono ora tukama ngombe kana mburi chikamona njire mwanya ngombe te mburi te mwanya na ngombe mburi ramenya gukamyo kwanza na kyo ijaga ikona ga wina gitiga ukama wina rose gatwika kaije to mikama ko gwite stress na Bwana Kimathi ni ngwitikia nionete ni aije gukama tonto no kandi jinkira mu introduce na kira muri bure kamagwa na kinendelea gukama te stress twitithia njire njega ira murimi abati ukaranio no na mburi chiawe nikenda tigira ati akoneria ara kungana okay Bwana Komeni kwenda kwira ategeri bawelu TV ati igitaliria wina mburi mbugia namba 1 tukamulata waku na mulata wa mtu komu kuagiri magita monde nikenda mbo kumulenka kintu kya kwenda Bwana Kimathi kya mulata wa mburi iriko abanaje ko ineje kwa kwanja kandi mulata wajyo ni tonto ne wala utwika mulata wa mburi utege itomba ukwenda tonto mburi nita kambwe mburi ta mugekuru tonto mburi ende wa mironde kama muntu mamega onega kunenka gintu gita kwa return to the sender tonto ero wa minenkera ilio nyega kunenkera ilia endo minenkera feeding mbega igakunenkera mbole ya mbega igitara minenkera into ino igakunenkera gintu kirake kiega kogu number 1 omwanko mende Bwana Kubai yes please inkwigora kuringe entere goko bwana kwina maana ya gutha wakite kikugia kugia mburi ana kurwaza uzo kandi nito tumana Kimathi ko na mburi nyingi ana irigite gonto guku tika kurine karigiria mwa enkerigiria mwamba atikeze lakini ende yagambo tuku Bwana Kimathi akamenya kwina hatari nikati kuona at least na irite kuru na no wega nitonto nayo ni konenkagira sigino ate kwina hatari ingwitekanike tumbi Bwana Kimathi arithitie ona limba bengine baliragiona na kuna mburi kumenya gintu kingi na thanka menya mburi eko ina murutira ni kwenda ku number 1
mbuli endaine muri gutekaraga kinene musino muno omusino kala kayokere ne kwinine muno na we mulimira sawa nkwedia kae no mwanka utwe mulata waku kogulo kino mwanka witoka mraithiria ukamiona na lile ngomba kuona ile stress ono wamirumiria te kwenda kulia noke kuthira kukulwa gani wamba kuona na nyuma na ku nyuma ya mbuli imbite mbuli ukamenya wega mani kwenda ndenge makosa zara murimi athithia bathia muno kirimbo bwa mbuli izaliku ni kuiganiria ndenge na mbuli ndo aiganiria ndenge na mbuli utekala menya mbuli ya kwigite na utekala menya mbuli ya kwitegete atya itigite na kujukia mbuli takai kanyamo ugu tebati kukodhia kantu mekiokera kya kimiro ni kodhia olimio lakini ukajokana ujukia seriously you can realize in kamba kuma kimbuli denda ntalivia saburia esaburia ria kirimbuli kana urambati kuona mbetse kirolimbo bwa mbuli okay unde mutaalamu wa eli wa mbuli nombuge namba 1 ande mulivi mende mutaalamu ande wa mulivi ndi na mbuli jako na mbuli jako ta 10 dankamaga na mbuli ile ikwa ko imageria lingi moni imaga lita 3 ukinyambuli lita 4 okay lakini lita 3 lita 4 pande luka joki an average lita 3 ko ko jokana tala lita 3 times mbuli 10 euni 30 liters pande 30 liters per day ukajokana ndi lita mula silingi gana tontunite kwendelia kwa utegulita silingi gana euni ngili 3 ngili 3 ukajokana tala times ntuko date euni ngili 90,000 ukajokana utairio ino je kuluta nanda kwa ni mbesa ile jiyo teka nda kwa ntato jangono ni ntato ile jiyo na tuyanto bageletie na tugeletie na tukona kwa uno kuona ina mbesa mbega mbolea ya mbuli ndebe moyi masilingi 70 lakini tukento kugataka tena tuje silingi 60 ukatu kwenda okwendia ndebe jaku 50 per month 50 times 70 ni ngiri tuje magana 5 kwa uno kugula ile jambuli kwa you can realize money euni ntato nkumba kukitabwa bwana kome nambu ya limba mero bakena tonya kilimio kana limba tu ina bo things can go well nito ntora baba kan tudakatu nini oto ndakule kidage kinene kwa tayeka 1/8 antu bali bakali de protein and they getting money alafu bwana Gilbert ko ntubunga murimi aringenda kumenya ki uritwe bwa bamburi kenda ubo kwita na mbere imbi abati ko thaitha on tukwethire kirorimbo bwa kwigale cons kwigale cons ni kuandika mbuli yaku wanenka ndenge gitalina mbuli yaku yagena kabuli gitalina na nikenda mutula keja umwendele kabuli umura kabuli akaku kena kameli ere ni kameli 3 na nikenda ule kondira amba kwiga na enda kwigale kondo ne elia ya kule okwende okamba kumenya ni faida okurondeka kana ni asala okuthi lakini nkwenda kuga as I said again nantumile gichunkwa ati ulimi wa mbuli the better option euni sirako ni yakwa nkinyara ino to ona kimathi inki urige kukwanda kuli mutaramu oni kugwirwe muno mutaramu nuntu bwa gonsela ndi na kiuria ngokuria biere kujani ne kwa mbuli na ndoko okay ninkwenda kuga mbuge bwana Kimathi menya ni one of the resource people twina bona na ngeso gekirikia ni wega ntu akamenya okeje gikima bwana Kimathi none mbuli ile mbega nitontu mbuli no agurite mbuli ile mbega ati tukanitie mbuli ja itu kanijia Kimiru kana mbuli ya the local if I can use ntu mwega oroko nie kujaine kwa mbuli no mwanka mbugire kaire osiwe mbuli ile mbega na ninkumya kwina challenge ya ndenge ntontu bwana Kimathi amba kodwa ndenge ni ono imwe lakini weka bwana Kimathi ukatira ukadija ukona mtu munene andenge ukamuromba kana ukagura muno tukino tulomba na gandenge kana ukaila mbuli yakunao nikenda mbuli ile igena twana tutetwa ide tontutumbuge kaile ukagena twana twereka kana ini breeding kaune kamwe number 2 mbuli jaire na mbuli ile mbega tukenda kuri kuga mbuli yakwo ntokona mbuli yakwina ne muno ugate mbuli yeu nega gutede kuruta majale mara mega yeu nene muri ambakora ni anyama nati elia kabulia kanina kamba kureka nina akatwika niko ka elia koguno weko ugoswaga mbuli ile mbega na ukajaire nenio nega gutedia thoko ya mbuli ni available ni tonto ntuko ntobona bali tabaswaga thoko ya mbuli noko raino wina mbuli kwende no konkimbira na tukana swa thoko indi thoko yeria ni wije wegama iria letu tumenyete twina thoko ya leo tarakaniri twina iria tukwendia Nairobi kwa mteta kwa Dave Wanjonjo ni aguraga 1 liter at 75 shillings na no tuku negotiate nikenda bagwitiria kwa kumbuge thoko iyo alimba kana mbere kulima mbuli na kulidia mwega tukabateriria kuona thoko
nambe saba kenona nito ntoka jono ketwe ko na mbulija kwitano no kila na litaji ku litaji kuje kana na jeria litaje ku mipande that's money you need be say clean jinki bako mbi jina jaku jinki bako utethia na jikamba utethia no mugongo unde wa bururi netu kwa unde nkiyo bakuga thoko yo bwana Kimathi no kenda kuna challenge ya thoko twalirie ni mbio na namba jako jathi muno konkembaliria na nkena gutetheria ukenda gandenge ingi ya gusinjene na yu no ngutetheria no kona ntonto wirwetu no goteria arimi Bwana Gilbert ngogoro mono nuntu ba kagita kare otwa nuntu ba kwithira ora mona to thomithia mantu jaigi urimbo bamburi na ta turari iki urimbo bamburi tuko igithoma mburi tumigarukania kila mahali kenda tumenya na tugacinya ntuku ingi tuje tuthome mantu jaigi urimbo lakini nkwenda kwambiria urimbo bamburi kana mutegeri ro tutegere taina kwenda kwambiria urimbo bamburi umbo mwirate nikiba kumurate kegwe no gwa kana ategakire akija kuridia kwambiria urimi wa mburi wina kiondo no tina stress na mtu akenda kumenya nkuluki no wa consult kana akeja atuka munenkera mataro tiba charity investment tudo batichogoria kana wakale investment tudo chogoria tudo ni alimbalea bambeli olimio na togone tukwenda kuronde kambesa kumakeo kwa hivyo still na kwenda kuga Trevor na Kome goat farming the better option. Goat farming the better option. Iboga sana bwana Gilbert nuntu bakanya ka wethore nako ka gututhomithia manzege urimbo kinande. Bwana Kim gete ke gwata karugio. Iboga sana. Mutegeri Weru TV tukari na kakita kake katwathoma manzege urimi bwa mburi kuma geka mburi kanini mwanka twathikira ati tuko kama na tuikia thokone. Ukenda kwaraniria natwe kiri kana kugwatanira natu kendo menya matsa maingi jege urimbo kinande arane atu gukira Facebook kana Twitter ni @Weru TV kiri Twitter na Facebook ni Weru TV Kenya na Instagram ni @Weru TV mubango ni murimi cararuko ureteri ni uni Kome Kenywa murimi kiri urithi bwa mburi cheria menya atiri mburi imwe itaga lita 4 kou watara hesabu yaku urithitie mburi 10 na mburi imwe gwitaira o lita 4 ukona ontuku wachionera lita 40 na kiri maguriza thoko ukigorera lita chiringi 100 ukona hesabu yaku ria ntuku ukona chiringi 4,000 na kiri mweri ukona chiringi 120 mburi ya mburi igura wandebe chiringi 70 kou watara hesabu yaku wonete ndebe 50 kiri mweri ukona chiringi 3,500